Ya kini kesyat lelam na kukun siam ha kabalasan ran lang yaka di butai sapi nala mat kirang tensai na kelang kahima khairim. Blemi bani okjat ak lumpung syat angkat kakor kakriam kijing deng bakordor. Bada kini kesyat kubamenta kakenti dalam kumbasis pak kendai pungut butai sapi bat cis pak san pu argut kirang tensai bila syembenta ha kesyat nongkrem. Kesyat nongkrem bat kepombelang kadi syibenta na kijing lanyam kikun ki hajar jok kahima khairim menaingu ekali sensyar. Nak benta ka bahaka miat rukun hajar habro kiliang agji injaki bamana kesni akalong nakarep keryang ayo kokot syong sok syong san kapuli putih bat kibe hadian bela pendap iklim syar da pembuat pada porjan miat ya kejing kenya belang ne ka pombelang aka bagi pat ba di hajar ngut la ker saudong yang ramadan bansaki kene keleniam le rukom ukasi naruki por ki bamanchwa ya kene kasyat lawan bansaki di ulat kejela UCH Vijaya Shankar Chief Justice Meghalaya High Court Indra Prasana Mukherjee usembut Menteri Rangba Kejela Ubak Senyau Balanghar Menteri Ketenat Jengok Kai Tertai Kejela Ubak Polengdok Chief Executive Member ke KHADC Ubak Peniat Sing Siem Ha Kajing dan Lang Usiem Kahima Khairim Upak Iem Dr. Balajit Sing Siem Bakiwi-kiwi Agini kesini laplak dulu Kahima Khairim Act Arajar Akusau Leulat Kejela Upayam Dr. Balajit Sing Siem udah penpal kejing dokumen hadian bulat kejela ula ya kejing menjor kabil jong kahima khairim ak arajar ofisal kaban nang penskam gariti dostor kesencar kadar batkan yam kerukom Pansyong Zakat Hakiki kisugi kibasa bibalamang na kabanta pinapsyat Chief Justice of the Meghalaya High Court, Shri Indra Prasana. Nakaliang dungi ni sukmen du mentakasngi ban pentip paipa bahadian baka Khasi Hills Autonomous District Council kelapas yaka bil haka khat artorik umach arhajar afusau kani kabil kabangitip kum ka Khasi Hills Autonomous District Nomination, Succession and Election of CM, Deputy CM, Lingskor, Bakrao, Sardar Shnatraj, Longsan Mansan Shnatraj, Rangba Shnong or Sardar Shnong and Administration of Khairim CMship Bill layo yakajing minjur na ulat kajela lani ka asen yakamuhor penlong aino yakani ka bill but minin kasni ka khatway tarik unai wiang arjar arsau lat notify yakani haka Meghalaya Gazette yakaba la penlong an yakani ka bill kabla pas dari district council kai ka jing mentoy yakaban yo yaka jing menjur no lat yakani ka bill ban penlong an kalong ba yakani ka practices ne geriti to store ke bladan hakani ka hima khairim nadu ka sinshar ka khadar de kispa snem hadu kale niam le rukom kasyat kamasti bat kiwei kiba kahima kala jubut renti ya ka jing hikai ulong shwa menshwa la penne pensa da kani ka an menta bat kata di kalong ka jingjok ya ka hima khairim hibro kawai banang ni syakmat enam la syu mano ban penkhi lene ben pensenjor ya ka sinshar khadar hangni nadu ka sinshar sim hadu karai hadu kishnat raj hadu kishnong deni kisodar shnong kelaya pe ya renti hapo jong kani ka ai ban om tang kata wat ya ka pomblang sim lani ka shat nong krem bat kiriti dustur ki babun ki balale haki raj lani kishnat raj haki we ki jaka hapo ka hima khairim kanlong dabla itu dah kabor jong ka ai de kata di ngabagi penpau ya jingkemen ba nangni syakmat kahima khairim kaladon yala ka jong kasti ka bakhlain yala ka jong ka jingeda ka bakhlain hapo jong kani ka ai pena kaliang jungi ikit pok kerwiang ya ka hima khairim kawe hapo jong jingelam jong i Dr. Balajit Sing Siem kum ipaim rangba paim khna bat ki bakrau ki menteri ki longsan ki mansan bat kumju ki lingdo baro bat khamtam ki soda shnong ki rangba shnong ki bahab hapo jong kahima khairim omduna ya ka khat sau spa teli ki shnong mentala syak pen kubor daka an hadien bala yo ya kene ka ai
dan nakaliang tumi ngi penpau ya ka jingkemen ban jingai khuble heju khapor khamtam ya ka state government ngabla idei ban pha ya ka ni ka bill ka jungi sha ulat ka jilla bat nakaliang jungi ai khuble ru ya ulat ka jilla u ch Vijaya Shankar uba laai ka muhor ne ka jing itu lene ka asen ya ka ni ka bill ka jungi balalong ai menta nang ni shikmat de ni ai khuble ki pa baro ki kun ki hajar jong ka hima hebal kawai habi de bakata khuble shibun Nadap nak jingmen negosiasi pelaksanaan tunai bien sistem adho arsa pengilian pendek dia ka syarat sistem syarat nongkrem syarat berlenium ke hima kharim pengin menolong sistem pan kunsa punya ya ka meeting betul harus sencar kada lenium.com bat sistem koput syarat kana agar ni singka DI si sai baru sisi ada mister ada bentuk kejat pun sim suam sedang gunung syar nasi di ding pun di gunung syar tentang si resaki ba kebangi pendep tolong ke bagi pun kejat pedang penyo ia tak dapat dia asai kenang dekat ke yang ke pai masa ganti senjar mula saya labu di dalam suam cua berengkat ganti senjar dia merendu yang keput kesat men merokok dia dia kan si apalagi ini akan dikecing job jong kekam untuk si jaga dindan berkat ubay try kentat nong thau nombu pendap pendeng ya kah layo ru jaga dindan jong gornor jong meraya mulai ya kecing menjur ya kebil jongka administration jongka dimakhir ya keprosai dari keteu beledap pelawan berpelat ya ka kami asli mentah kasih ini kalau kasih sakan mau ya ke darbar kejungi bang gubernur imwan ya kena kasih berpelat ya ka nang pagburom kucuk hima bagi pun kajar inyo ay pabahakan at pagkasuk asan pagkasuncar ka lang inipitenti ki da kaniti suncar kaparan berkat bukaan ya ka ay gaba ide meni pendek pendiang na kamta kasuncar ka lang nadu kasinong katao karat kumulok hima kasima hima katin wa ini kejing aibor hima kanon ra kejing bahadingat na kamta tukun kajar ya kiba kade kamram di menyadai ka hok rezeki dan mensumar ya ka hok kejong hima na ka kuor sikit senang di pateng bayot pateng hadin ya kini kesecar khadar kin chingai kin kamsok dan pendek ya kesecar khadar waman ke por man ke si man ke tayo man ke nai na ka kesmen koi pat ban dan kejing chingai ba rengkat kesencar kada dan bukaan dan ketri kampat nimar satien baking pendep hok dungi yang kam kanlong nagamta kabyang kedut ani paro kam ikun kejar hok bendi benda bersumat jadi hok dong yang try dalam mari itu ni ayu on ka jumhon yang musim berarti kemen dap abang i kam Indonesia dipun kali kelong panciap ya kesencar kadar agak hima jongi agak ni sini ni kermen di sini pakut besar banang menang pengen menang pesai kesencar kadar kinang dan kerhai di sini banwan kecil ini yang terburung hima karim di itu Thank you.